Lider LDP-a Čedomir Jovanović nema više bolove zbog kojih je pre nekoliko dana u opštem teškom zdravstvenom stanju primljen u KBC dr. Dragiša Mišović i njegovo zdravstveno stanje je sada stabilno. Lekari koji brinu o njegovom zdravlju nezvanično juče su za Novosti demantovali spekulacije koje su se pojavile u javnosti da Jovanović ima benigni tumor kičmene moždine. Njegovo zdravstveno stanje je na prijemu u bolnicu zaista bilo kompleksno sa više različitih tegoba koje se teško mogu povezati. Tegobe koje je Jovanović imao mogle su da se povezuju sa posledicama COVID-19 koji je imao sredinom prošle godine, ali su istovremeno ukazivale i na neko akutno stanje zbog kojeg je trpeo velike bolove. Zbog takve situacije u njegovo lečenje uključilo se više lekara različitih specijalnosti iz naše ustanove, ali i Kliničkog centra Srbije. Jesmo imali više različitih sumnji, ali su one posle više vrsta pregleda i detaljnih pretraga otklonjene, postavljene su dijagnoze bolesti 3 organa, pluća, dijafragme i kičme. Lider LDP-a ima upalu levog plućnog krila, mikroemboliju oba plućna krila i pleuritis. Lekari su ubeđeni da su sve to posledice COVID-19 koji je Jovanović preležao. Za sada dobro reaguje na terapiju više vrsta antibiotika koje dobija zbog upale i nakupljanja tečnosti između 2 sloja plućne maramice, a prima i lekove za razbijanje sitnih ugrušaka koje ima u plućima. Jovanoviću su sanirani i bolovi koji su najverovatnije bili izazvani upalom grudnog dela kičme zbog kojih je bio i na terapiji najjačim anesteticima i analgeticima.